Naga Peace Talk ki waroy sunda Manipur apun bagi saktam sok payaro hai dengan sisu mahong kaya da seksi mitham amadi mass peace rally sakre. Amasung Manipur ki boxer ani yauna India ki oina pun boxer taret Mongolia ki Ulan Bator da sathariba ASEAN Youth Boxing Championship ki finals. मैं मुख्यमंत्री दो ये भी बस इम्पैक्ट न्यूज़ ने के थोसोम नौजी पुंजा से भाव भी मरे पाव सिंह म्याम द पिजरी नागा पिस टोकी वारो सिंदा मणिपुर अपन के सक्तम सोक पे यारो हाइदना सन्स ऑफ कंगलाई पाक सोक न सिंदना मास पिस रैली सत्क्रे रैली अदु थंगमेबन थाउ ग्राउंड की नंबोल तमन सना बथोरांग तौरिङैदा मणिपुर पुलिस के पर्सनल सिंह लाक्तुना डीसी के याब याउदबदगी अथिंग पीकी तुंगदा डीसी दे के याब लौरब मतुंग रैली अदु सत्पा होकी रैली अदु मरी लेना सोकी जनरल सेक्रेटरी उदोई खुमन हाई नागा पिस टोकी वारो सिंदा मणिपुर के अपन के सक्तम दा सोलक पतारगदी लमदम असुगी मियाम ग लोइना अखन मखोंग संग संगनी लोइना हंदक मरक मियाम तिन मफमदा बोम पोखाई हंदना सोक अपन तोइना थोखलिबा थौदोक सिंग असि मतुंग तौबिदनबा मरी लेनबा सिंगदा अपील तौरकली अखोई तंगदु लेतादा फिबम म लेरिबा इंडिया गवर्नमेंट अमदि नागा अखोई इनेसेन आयमगा मोइना नागा पिस्तोल चथरिबा सिदा अखोई मणिपुर ngखै कायबा याबा अखोई वाफम योहन बिगनु अमदि इमालेबाग मणिपुर ngखै कायबा याव मोंगदा थोंग थोसिन सिनबिरकनु अमदि शांति वारी सानरिबसि यामना थुनमो लोइसन्दुना अखोई मियामगी पुरिंगदा लेरिबा अखोईगी तंगदु लेतादाबा अमदि अखोई मिपाइबा अमा पोकलिबासि मसि कोहनबियु बाजारदा करिदा अखोई मियाम तिन मफमदा अखोई बोम तोइना पोखाइदुना अखोई मिसम मियामगी प्रजादा असोपन पीरिबा अमाथा थोलिबा अवाना नंगहलिबासि मसि यारिगे थोन बिगनु अमदि मसि पांगदबा थौदोक असिगुम लुदबा थौदोक असि मिसम मियामगी मफंदा थोन बिगनु अमुगना मखाताना सिगुम थौदोक थोन बिगनु कोको मिगी मखादा स्टेट असि मफम खयादा इंडिया गवर्नमेंट अमदि एनएसएनआई मनि मरक्ता शांति की वारी सानबा सिनबर मोरगा स्टेट असि के अपन के सक्तम काई हनबा यारोय हाइना सेक्शन मिफम फमलिबा असि सरुग अमोइना खोंगमन जोन 3 खोंगमन पंडित लाइकाई की मियामना सेक्शन मिफम फमख्रे खोंगमन जोन 3 कम्युनिटी हॉल दा खोंगमन स्टैंस क्लब न सिंदरा पांगथोकिबा वाकन इफमददा माइके एदोम दा लेबा मेरा पाइबी क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मिहुन सिंगना सरुगियाकी इंडो नागा पिस टॉक असना मणिपुर के अपन सक्तम काय बियारोय मणिपुर की इंटीग्रिटी काय बियारोय कल्चरल इंटीग्रिटी काय बियारोय हाइबा बैनर कयासु ngasi wakan इफमददा सिजनके नागा पिस टॉक न लंदम असिदा काइबा पीबीआरओ अमदी असेंबली सेशन अथुबद कौदना मणिपुर की इंटीग्रिटी कन्ननबा एमएलए हुमफु की रिजोल्यूशन पास तबदबनी हाइदना ngasi मोइरांग लाइकोल पुंगदा सेक्शन मिफम फमख्रे सेक्शन मिफम अदु मोइरांग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी अमदी मोइरांग ब्लॉक महिला कांग्रेस कमिटी मोइरांग असेंबली यूथ कांग्रेस कमिटी न सिंदना पुन कुसमनदना सथखिबनी मिफम अदुदा सरुक याकिबा मोइरांग की एमएलए ओइरंबा एम पृथ्वीराज ना मणिपुर की ngमखै कन की वाखलोन फावरिबा सीएम ना करिगिदमक असेंबली सेशन कौदना लेरिबनो लमदम असी कायरबा मतमदा असेंबली सेशन कौगदोरी ब्राहाइना लैंगाकी मथक्ता वहंग हंगलकली मिफम अदुदा कमिटी सिंगी मियोय कया मोइरांगी काउंसिलर सिंगना सरुक याकी मोरे पुलिस स्टेशन की ओसी लेटको हाउ वाईफाई यावना पुलिस पर्सनल मरी नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस पुथो पुसिन तौबद सेनरंबदगी सस्पेंड तौखरबा मतुंग जॉइंट इंट्रोगेशन सेल जेआईसी ना वांग पाहोंग तौबगी थबक कन सथरी थासगी नवेंबर 12 मोरे वार्ड नंबर 9 दलेबा मोरे पुलिस स्टेशन की एएसआई ओरिबा टी पाउमिलन हाउकी युमदगी टेनोपोल डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमसुंग मोरे पुलिस के अपन कांगपु अमना रेड चथदुना केटामाइन इंजेक्शन केटामैक्स 50 मिलीग्राम बोतल लिसिंग तरागा साथ यांखै मंगा फागत फंगमखिबनी पुलिस की कांगबू अदुना चथरखिबा इन्वेस्टिगेशन दा मोरे पुलिस स्टेशन की कांस्टेबल लक्ष्मण कोम हेड कांस्टेबल एमडी खालीलूप अमसुंग ऑफिसर इंचार्ज इंस्पेक्टर लेटको हाउ वाईफाई सु हारिबा केटामाइन इंजेक्शन असि पुथोक पुसिन तौबदा चेनरंबदगी फागतखि इंस्पेक्टर लेटको हाउ वाईफाई असि लंपेलदा लेबा स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस मणिपुर की जज ना ngरang numit mangani पुलिस कस्टडी दा थमदना वाहंग पाहंग सथना रिमांड पिकिबनी इम्पैक्ट न्यूज ना पंग थाजबा याबा पाव मगी मतुंगिना ड्रग असि पुथोक पुसिन तौबदा चेनबनी हारिबा एएसआई ती पाउमिलुन हेड कांस्टेबल खालीलूप अमदी कांस्टेबल लक्ष्मण कोम ngरang सीआईसी दा पुथोलगा वाहंग पाहंग सथकी हारि मखाताब इन्वेस्टिगेशन चथनबगी दमकता हयेंग एनडीपीएस की कोर्ट असिदा पुथोक्तुना पुलिस रिमांड लौथबा याना लेरी हारि नवेंबर 13 बीजेपी थांग मंडल के इलेक्शन पांगथोक्तुना अनौब थौ पुबसिंग खल्ले हारिबासी याबंगमलोई अमुखना इलेक्शन तौगदबनी हाइना हानगी बीजेपी थांग मंडल के एडवाइजर एन थोइबना कैबुलदा पांगथोक्पा पाउ बिफामदा फोंदोरकली हानगी बीजेपी थांग मंडल की थौ पुरमसिंगना कौबा पाउ की मिफम अदुदा महाना मखा तारादुना हाई
BJP office-na November 8 notification thokna November 12 da booth level president khangani haikraba matung November 12 da thanga mandal gi polling station kuntar ki oina polling station treta vote hadanana bugi damakta thorang tawki aduba leibaki oiriba irang leibana BJP state ki DRO na mikhalasi yaithokna bakhangal lakibani November 13 da SRO DRO na polling station taruk ki election pangthokle hairaki hairi thawng asi yabangam loi hana en thoibana makha taraki All Manipur Muslim Students Organization amam sok president oramba Hanif Saha laikidabaka mari lainana tarani tharak suba Joagi thoram amadi ahomlak suba Hanif Saha Memorial Meritorious Award yenthop ki thoram ngasi pangthokre All Manipur Muslim Students Organization amam sona sindana Ketrigao dalaiba a background community hall pangthokiba thoram aduda class 10 amadi 12 ki Bosem Council amadi CBSE na lauba exam sing da magwang na phanakraba mahiroi chama kuntra mapanda Meritorious Award yenthoki thoram aduda saru yakiba Manipur Muslim Welfare Organization MMWO ki president oiba Abdullah Phundrei Mayumna laikhidraba Hanif Sahana Maitai Pangal gi reservation phanghanna bohona bada loram mathaudang sing thaki loinana amam soki marakta kangbu ani thokpa mami tariba si athu matamda wari saduna yanaba purangnaba hona bada mathautai haini haiki platform All Manipur Muslim Organizers Coordinating Committee, MOCO ki President, election biriba Abdul Khalik Singamayong, Amadi, Umdogi President na Kuyek Pila. 2019 lasidana amuka, ay koi, Hairiba, Kuyek Pila organization ado, Madugi Maming Lauraga, Tabuk Toba, Miwi Karana amuka, ay koi di Maki Pangal Wagado Bunate, Pangal Wini Lagida behind the Funduri. Masidaina, Tamjani Wapam Amatan, the Tamjani Wapam Ase, I'm sorry, President. Amasong ay koy miyam na khan kiba haidi reformation to kiba hogi reformation ju matam miyam hen kre koina reformation to jara matam madagi ay koy MOCO ki vice president oina ngasi phapam lang election biba ay giyamba Muzaffar loina na matam madugi khuye kri da yawbi witness oy biruba former president MOCO ahli mo Abdul Khalik na wafam ase masi tasena miyam mamangda ay koy gyan thanbina bagi damakta thambirakani haina asa tawjai Kanglaipak Students Association case in a singtam purup khai dan ningol sing sakop gi thoram pangthokre khoya tong dalaiba case ge office da pangthok ki thoram matuda Manipur laiba tongan purup sing ningol singa sarukya duna ningol sakop gi saklen samina ki thoram matuda sarukya ki ba ningol singna asingwa amata oibi wakalon da thoram asibu silang bugi da makta nungai ba phongdorki thoram matuda mari leinena case ge president oiba 2007 na Manipuri integrity amasong unity da singna ba khudi makta case esusoi mayok yagani Horokliba Mirol Singa, Lamda Masi Ladam Liba, Sana Kanglon, Tambiba Oina, Ningol Sakopi Thermasi Pangtopani, Haiki. Tungda Luchingba Orekadova, Akogi, Kunai, Orekadova, Akogi, Luchingba, Masum Luchingbi, Orekadova Singzida, Akoi, Panam Piduna, Akogi, Hena, Apapa Kunai, Ama, Ohinavada, Akoi, Kitang, the Oshu, Akoina, support to Zagahana, Koi, Sigi Pandam, Dakoina, Ningon Chakobusi Pangtok Sabani, Aduna. Matang Sash the break am Losage, breaking Matunda. Manipur musung maling tongan ipau sing puduna laksa ge impact ni sumi tadon lebio mayam amuk taram nok sari balatina sui makata pau mayam na pisri laimai da kap kota medium range nuclear capable missile agni 2 ngarang nimidang Odisha ki samudra mapan da laiba Dr. Abdul Kalam Island ki mai pangna sanging tokre intermediate range ballistic missile IRBM agni 2 si armed forces sa hana digis Sinaripa missile amani adubu sophisticated missile asi nimidang matamda mai pangna test fire tawbadi ngarangi asina ihan hanbo oiri sanging adu Defense Research and Development Organization DRDO ki mayeng makhada army ki strategic force command SFC na satakibani 2 stage ballistic missile asi kg lising amangi matakta payload tawbagalena kilometer lising ani sana kapa ngami hairi Lamdam Sigi Miamna, Media Bulana Sinarli Basida, Lebasi Vice President M. Ben Kaya Naiduna Nungang Bapongdokre, Ngarang National Press Day Gamari Lady in New Delhi, the Pangtopa, Mapungi Batorum Amada Sarukiaradana Vice President M. Ben Kaya Naiduna High, Lamdam Sigi Miamna, Masaki, the Kalaga Business Group Sing Amadi Political Party, and Masama Sagoiba, Pau Amadi TV channel Sing Hangokuna, Journalism Magun Hanta Lehaina Pongdoki, Pau sensationalizing Toba, prejudiced coverage Amadi paid news. Houzik media the Tengri Basoba salience amani haiki
Ngarangi thorom aduga mari leina mathau masak khangba mathau ningtina toba journalist sing the National Award for Excellence in Journalism 2019 su Venkaiah Naidu na khusunaki thorom aduda Union Minister Prakash Javadekar su saruk yaki. Manipur ki boxer Naurem Sanu amadi Sanam Sasanu yauna India ki puna boxer taret Mongolia gi Ola Batarda hauzik sathariba ASEAN Youth Boxing Championship final sangkre championship asigi KG yankai mathoi gi kanglupta Naurem Sanu amadi KG humdra manga gi kanglupta Sanam Sasanu na bout thainari championship asigi final sangkraba atopa boxer sing adudi kilogram humari gi kanglupta Vinka kilogram yankai mari gi kanglupta Punam amadi kilogram marfu mathoi gi kanglupta Susmani aduga Nopa ki boxer dana kilogram ni mapan ki category da Selesoy amadi KG humpu gi kanglupta Ankit Narwalni. Humpumdoi Suba National Shotgun Shooting Championship Competition 2019 ngasi New Delhi da hokre. Championship asida Angat Barwa, Miraj Ahmad Khan, Kinan Senai, Sri Asis Singh amadi Manabjit Singh Sandhu na singba top shooter sing na saruyari. Amaram da women's trap qualification ki competition da su ngasi Dr. Garni Singh shooting range sa pangtholagani. Women's trap competition asida laiba kasi senior amadi junior category da shooter humatra mathoy na saruyaragani. Rebidabale tena sing halayan sa manami am thamjari. Naga pistok ti waloy sinda Manipur ka pun sa software ay hay na kasi su makangkaya da sa sinita mamdi mass rally sa Manipur ki boxer ani yauna India ki wajah pun boxer taret Mongolia ki Ola Batarda sa ASEAN Youth Boxing Championship final